Nama su se pridružili naši gosti iz Svetosavskog zvonce. I mi molimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Hvostanskog i vikara njegove svetosti, gospodina Atanasije Rakitu, da nam se ovdje pridruži. Ja se nadam, ako nije on tu, da je neko već tu. Dobar dan, izvolite. Pomaže Bog, deco. Ja sam došao ovde, poslao me patrijarh Pavle da pozdravim svu decu, a također da pozdravim i one odrasle i da vam kažem da ima jedna ličnost koja najviše voli decu, a sutra se obeležava upravo jedan događaj vezan za tu ličnost, sutra i preko sutra i narednih dana, a to je Gospod Isus Hristos, koji je najviše voleo decu i rekao da treba deca da dolaze k njemu, i deca su ga volela i pozdravljala ga grančicama i cvećem. Zašto? Zato što je on bio veliki car i najviše je voleo ovaj svet. I oni su njega pozdravili u njegovo ime. Također ja vam želim, deci, da ovaj svet i ovo druženje također sada bude prijatno, da svet lepše izgleda. I ja pozivam također decu da se pridruže u pozdravljanju te ličnosti Hrista ovih dana, čistim srcima i cvećem i dobrim željama. I da bude sve čisto, zdravo i radosno. Ja vas pozdravljam. Hvala vam što ste danas došli. I jednu članicu podmlatka Jadranske straže. Pa da vidimo sada šta će da nam kažu članovi ovih poznatih društava. Recite nam nešto o tom vašem društvu, to su pitomci vojno-zanačijske škole, uglavnom članovi, tako? Da. I ko je još član? Oficiri, profesori, gimnazije. Mi smo učestvovali. Vi ste 1906. tako sam čula, bili, gde ste bili? Bili smo na Visokovskom sletu održanom u Zagrebu u avgustu 1906. godine. Bilo je mnogo učesnika pa i učesnici. Da se zahvalimo, znači... Ja sam Planinka, a dečaci su članovi, to je Prihilici. Mi organizujemo svoje izlete, predavanja, ponekad snimamo koncerte i pozorišne komade za publiku, idemo u povodke grada i to je najčešće povodom dečjeg dana. Da, inače, vi ste učenice ženske učiteljske škole u Beogradu. Da. O njegovom značaju. Putujemo po Jadranu. Upoznajemo njegove gradove i družine. Pa hvala vam. Znači, ovo su bili predstavnici sportskih društava, počeo od 1906. godine, da se zahvalimo našim manekenima i da vidimo sada... A sada da pogledamo kako su izgledale... Kako Bravo! Bravo, momci! Izvolite! Evo ovdje da vidimo ženske modele, jedna malo spunjeni kecelja, svečana. Da li je to venčanica? Samo da... Ovo je jako svečan. Ovo je model iz 1908. godine, Srpska viša devoječka škola iz Novog Sada. Zaista deluje kao da je venčanica, divna, ali lepo. Sada da vidimo još jednu učenicu više ženske škole, znači kraj 19. i početak 20. veka nisu nosile obavezne uniforme, ali se znalo da ne smeju da imaju nakit, kosa je morala da bude vezana, nisu smele da nose puštenu kosu, znači jedan model skromniji kao što je to vreme. Mnogi su sveti, ljubavlju vrelom, kalili lik Božji do savršenstva, ali u mnoštvu neznanih i znanih, neki u stanovima višnjim, stekli su izrasko pravo prvenstva. Srpskog naroda, s njime svetlosti, rod naš
zakona prirode sluša. Blagodat Božiju on nam otkupi i radost učini roditeljskoj duši. Uvede nas u red pravednika, detence milo, ozbiljnog lika. Sad blagodare, a gnevi seta, obuzeći ih zbog tog deteta, zbog svojeglavog i najmlađeg brata, kad zakuca na manastirska vrata. Da on ostao kući sa nama, sad bismo bili zapadna strana. Naučno i kulturno napredno mesto, ali ko je Bog nesretno često. U zavadi, braćo, ko će da vas miri? I ko će o pravoj veri reč da širi? Ko će vam na glavu stavljati krunu, ali vam i govoriti istinu punu? Ko će vas oblačiti u monašku rizu, ali hrabriti vas kada smrt bude blizu? Čujte što vam sestra veli sada, kolevka ovo za Srbe je nada, jer u njoj leži srpskog roda slava. Rasko Nemanjić, Sveti Sava. Snog mira, znaka zatvorenoj, Svetogorskog manastira. Znaka zatvorenoj, Svetogorskog manastira. Uvek u tišini, prazni se svati, sreću po Svetogorskoj gradini. Iskušenje teško, mladog Savu stiže, a vrline ko bisere on u srcu niže. Gospodi Isuse Hriste, grešnog me spasi, u meni plamen strasti ugasi. Gospodi Isuse Hriste, grešnog me spasi, u meni plamen strasti ugasi. Jel to nešto skinu po štiru i bocanog šeta patoskom mirom? Stani derinače, kako težeš blago? Lep za isplasnike, vama to nije drago. Zaco je korpa ispod suva hleba, prekune zlatnika koje otec treba. Od mopča ćeš poginuti kaluđerski soju, ako nam smesta ne predaš očevinu svoju. Gospodi Isuse Hriste, grešnike spasi, braći srebroljublje i zavist ugasi. Gospodi Isuse Hriste, grešnike spasi, braći srebroljublje i zavist ugasi. Staňte, braćo, šta će nam još blaga? Pa i ovo što otesmo, nestaće bez traga. Na nebo ga poleti ne mogu, a veće je blago, molitvica Bogu. Pravo zbori brat naš i sa njime Sava, u molitvi ne u zlatu leži naša slava. Za krstom i vaskrsenjem duše naše žude, kako Gospod zbori, tako neka bude. Budi se selo, budi se grad, nedelju i drugi ja sam.